ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol ha kini ke number harum. The Core Nyotrap National Awakening Movement akan laitrik ujuleu arajar pusau kelap hal lightly kiman ngubujing ajimut ke expert committee on the state reservation policy berklik justice retired Mr. Mul Changar kung chairman. Kini kejing ajimut jangka kenam kolong hadin maka expert committee belatung dekat sarkar kelapa ni kejing ajimut ni kena usang-usang jangka jela hadin makalami kejing dawa badiban kemi binyang yang reservation policy apa dengan kasih join tiabat garo. Kumba apa ba ahi lembaga nika expert committee bela thar go sarkar kila khot ya ka public opinion la nika views jong ki babon balang kuntur jong ika seng lan ai jimut alor ka nika amendment nika state resolution policy dan kala last year kali khat santarik jong tau benai dan kala ka jong ni naka por Singapore la ju ai hina do ka lai koi trik ju prai mi arajar khat lai arajar kulai ila dap ai ka jingtho sa government Henry kani pada kadi bakapan ke expert committee tinggal kumpai officially ya kani ka city sa expert committee but kumba chupanti paiba ka ngidon kumba total hadu nyauti ki jingai jimut sa kani ka expert committee ka benengkong ngila ajimut sa sarkar ba kadai ban delete no ya ka to ka pentin autonomous naka para one jangka SRP ka next pa ni puar kabar pada nilai jumut bang sarkar keribat hakam no katkum ke jingbon pat dan katkum ke population kata kadai ke benukong lada kimlah ban le ka ban light ka jingya sutu bakla le ka jingya fair je men rew ai kan long no ka competitive ya ka proposition borok ni kon bai wa bawan chakmat unyo mu lada kimlah kuntaru kumba dawa anak seng nado ke Sri Kebonekong ba 100% dari berwan no show presiden dia di iwe ni kini kilai kita ke option ila ais dengan expert committee ka balai pada ni la ajmut syaka sarkar bahaka para tu jongka SRP mah ka kala don iwe benta baga tho ba ka jing hakam ka di bendai bai da ka bodru ya kata administrative efficiency te nakalnya ngajongi ai jumot kan bahkan don kata kajing maintain ya kata administrative efficiency kam dei bandon kata kajing carry forward ya ki posi her kumbala julong kini ki por ada te kata dulu kebentang wasau ke bang ila ai jumot chol government ya ba ya kani ka badai ka bha jong ki tribe ki badai ba jongi ki indigenous tribe jong ka state kam dei bandai sikiwi pada ki bamdei ki injini tak state ko mana lo goro sikata ya benta jonggoro ka polisi ko angba ki bamdei ki garu ki banang tang ya ban keren garu ki betip ya kareti dusur garu kila ban sin bah ya kan ka benta jonggoro tidak ogani kalau ko ya bat kani ka resolution kali bendei specifically tang ya ki indigenous tribe jongga state ko jongi te ka ba hadir pada yang gila wanra ru ba kani ka state resolution policy kadai bantrikam habaro kisimi government offices department kadai bantrikam ru haki organized public sector ru bat haki wiki jaka kidi ban bud lut ya kini ka hak tungkam nang ba katakanlah banyo kam yo jam kisamla kan kambun kan next pada kejing ajimut kejongi kalong ba hak SRP kat next banyo par ngi bakato bayaka haki pos ki bala ka district level ya ka prapu persen kam don chu ojing pia kani ugaro kasi jon tia ulak ban ya kun ba ya kani haka prapu persen be tina kalian ga jongi ong bang ni ka don kata ka migration of tribe from one area from their area to the area jo kiwi pada lembah kani ka provision kemudian sangai pi don kini kisnong di bahap ko uput sam jung khasi jengkia ni la ya bon ba ki pai garo perlok ki jongiru de namar bagi la yokam hak district bahap apa uput sam jung khasi hills jong khasi de kiwan buai snong kisa ti kane ka pensil no ya demografi kemudian
jong ka kasi jentia yo le si pada la ka ya sa kun ni hakipor ban wan kan sa don ka ji tungku le si ka ban wan ra ka jing ma ba de kumbang ni la ai jumut pada government gong ba ya ka prapo persen ki pos ha ki district level ki ba don hapok garo hills dei ban yo tong garo ukasi unung dei ban yo sakhe but ya ka prapo persen ki pos ki balai ha ki district level ki ba hapok khasi jentia pada dei ban yo betang khasi jentia kana bang don ka demarcation ba ka area demarcation kan don ni kan bang kumong ni ong ba ka jela ka jong ni don ki tribe semua kim dei tang ki khasi de ki garut ki don kan ba ka num don ka jing ya sok thu jela de ka jing fair chai ban rio la ka ni la ban pen bai ban demarcate de ni lenti le se kan don ka jing sok tu na hak sistem ki por ki ban wan ru te ka bakhat do pada ngi ajimut ya ka expert committee ong ba ngi tep ba ki don ki communities ki ba persya ya kene amendment ya kene ka SRP kumba la penmi daga sarkar lembaga ka expert committee na kata kadaung ni la ong jadi expert committee yo kandon kata ka daily tactics na ki kattu ka ne ki community tang ban pen slam ni kene kam jo expert committee te ngau ka expert committee di ban sim kya bai ni bat ni bu ka cikarpat ya expert committee ba ya ka ni ka kam ka di ban pendep no mardor klaim da sim important namar kumbangi yang ya ka statement jong ka government ka statement jong ka expert committee kyang bakin hamlet iwe district by district ki hamlet sim jumut lut tengong yo kan ni ka slam kai ka por marbang itip kino ki individual kino ki NGO ki ba don ni ka capability ban ai jumut halor ni ka social policy tengi ai jumut ka expert committee de ban don ka deadline ban pedep no mar ka ni ka diga jing anglut jong bon balang di bala kemilen di la bon hosna halor ka bentak ban ko ka ka kur point jong ni ka station mo ka diga jing ba yang ni bat yo garu ke haku badi berkata nak kalian ka jonging ila I lightly kijing ai jimut ng expert committee ka penengkong yang yai no ka population yai no population manu babon pa kini abon kita lada ka expert committee kam tre man le unta kabar pada abi prapu persen ngin ya khud lang bat khasi jantia garu ya prapu persen based on merits Bila ngile unta ka maintenance of administrative efficiency kumbara tho ka parawan jog SRP 1972 ngin bat ngaken kala da kimla ban le unta ru teng nakale nga jongi kumbangi la ju yang na do fisting banukang basan 4% ka ban wan no chok si jentia na bangi bon pai mangi kini kidi ki lightly ki jing ai jumut ki jongi sa kani ka expert committee